Le ragazze italiane cosa preferiscono? Un ragazzo italiano o un ragazzo arabo che sia straniero؟ ازيك يا عزيزي المتابع؟ عامل ايه؟ النهارده يا شباب انا جيت النهارده ألاسيو عشان اسال البنات سؤال مهم جدا. واحد صاحبي سالهولي قال لي يا نادر، هما البنات هنا في ايطاليا بيحبوا الشاب الايطالي اكتر ولا الشاب العربي اكتر؟ قلت له والله ما اعرفش، فقلت انزل اسالهم بنفسي النهارده بتحبوا الشاب الايطالي اكتر ولا الشاب العربي اكتر، ونشوف هيقولوا ايه. يا بنات انا جاي لكم. حبيبي حبيبي السلام عليكم حبيبي، كيفك؟ كيفك؟ كله تمام؟ الحمد لله. حبايبنا قول لهم هاي، قول لهم السلام عليكم. السلام عليكم a tutti. السلام عليكم. السلام عليكم شباب. يلا بينا. Ok, adesso inizio da te, ok? Perché mi hanno chiesto i ragazzi. Le ragazze italiane cosa preferiscono? Un ragazzo italiano o un ragazzo arabo che sia straniero? Che hai due davanti a te. Chi è che sceglieresti? Italiano. Italiano? Tu, dalla tua esperienza? Italiano. Ok, tu? Io italiano. Straniero. Ad esempio straniero, qual è che ti piace? Ad esempio marocchino, egiziano, algerino, tunisino? Rumeni. Rumeni. Perfetto. Alle ragazze italiane piacciono di più i ragazzi italiani o stranieri? Italiani. Italiani. Alle ragazze italiane piace di più i ragazzi italiani o stranieri? O arabi, dipende. Dalla tua opinione. Italiani, austriaci e tedeschi e francesi, secondo me. Europei. Europei? Sì. Ok. Tu? Oh. Ok, austriaci. Austriaci. Grazie mille. Prego. Grazie، ciao. هو واضح ان مفيش حد بيحب العرب هنا، يعني ان كلهم بيحبوا هنا الاوروبيين اكتر مش العرب. يعني هنا الاوروبيين محبوبين اكتر اعتقد كده، يعني عشان اكتر البنات بتقول اوروبيين، محدش بيقول عرب خالص. يا عيني عليكم يا عرب، يا عيني عليكم. خليكم في مكانكم، انا قلت لكم خليكم في بيتكم احسن. Tu mi dici prima il tuo nome? Marina. Marina, vorrei farti una domanda, Marina. Alle ragazze italiane piace di più i ragazzi italiani o stranieri? A me personalmente italiani. Ok, eccetto italiani, cosa sceglieresti? Boh, forse spagnolo Spagnolo o americano, non so. o americano? E come mai uno spagnolo? Non lo so, c'ha Cos'è che ti fascino. attira? La In- parlata. La lingua? Sì. E l'americano? Il posto mi piace. Ma sei Per stata mai in quello. America? No, però mi piacerebbe andare. Era questa la domanda. bene. Semplicissimo. Ok. Aspetta. Grazie. sei molto carina. Grazie. ciao. سامحني يا عزيزي المتابع على البوسة، بس بصراحة البت كانت حلوة قوي يعني، فما قدرتش امسك نفسي، كنت لازم ابوسها. فما تأخذنيش بقى ماشي حبيبي، يعني انت عارف بقى، يعني يعتبر اخوك بقى ويبوس، يعني افرح له. Alle ragazze italiane piace di più i ragazzi italiani o stranieri? Ad esempio, non lo so, arabi, americani, africani. Italiani. Italiani. E se non ci sono gli italiani, qual è che ti piacerebbe? Eccetto l'italiano. Tedesco. 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 Alle ragazze italiane Sì. piace di più i ragazzi italiani o Sì. stranieri? Ad esempio, non lo so, europei, non lo so, africani. Io penso italiani, secondo me, la mia opinione è questa. Eccetto italiani, cosa sceglieresti? Inghilterra. Inglesi? Sì, se dovessi scegliere sì. Ah, ci stanno gli inglesi però, so bene, davvero. Ok, tu? Vai. Io... E tu cosa sceglieresti nel normale? Italiani o stranieri? Italiani. Ok, eccetto italiani? Spagnoli. Spagnoli sempre? Ah, Americani. o spagnoli o americani? Sì. Americani più che altro. Sì, ma come mai, ad esempio, gli americani o gli spagnoli? Cos'è che ti attira? Il loro? La lingua, ad esempio? Sì, la lingua, l'estetica? il modo di essere, sono più festaioli, esatto, così. Avete capito؟ يا جماعة أنا مش عارف أعمل إيه، محدش بيقول العرب خالص،
وانا اللي فكرت كلهم بيحبوا العرب هنا، طلع يعني عادي، يعني بيحبوا الاوروبيين اكتر، وبيحبوا يعني الامريكانيين اكتر او الانجليز اكتر. يعني طلع العربي هنا مخفي. يا عيني عليك، يا عيني عليك يا عربي. مسكين والله، صعبان عليا. ده اللي انا اقدر اقوله لك، دمعتي هتنزل عشانك. لازم أن تكون عارف يا عزيزي العربي، لو هم مش بيحبوك انا بحبك. فاعمل بقى لايك وكومنت وقول لي رايك. ها يلا نكمل. Eccoli qua, tutti contenti col sorriso sempre. Elisa, vorrei chiederti una domanda, semplice, semplice. Alle ragazze italiane piacciono di più i ragazzi italiani o stranieri? Italiani, Eccetto italiani. spagnoli. Spagnoli. E come mai spagnoli? Ad esempio, Perché i tedeschi sono rigidi. tu, cos'è che ti piace di più? I ragazzi stranieri o italiani? Italiani. Cos'è che ci diresti? Se non ci sono italiani. Se non ci sono gli italiani, gli spagnoli o i cubani. Ok, e come mai gli spagnoli? Cos'è che ti attira? Perché di te? sono simpatici, hanno voglia di fare. Hai capito? E i cubani? E i cubani per una questione estetica, Ok. sono più belli. كم ti chiami؟ نادية. نادية. عايز اقول لك يا عزيزي المتابع، انا حاولت، مفيش حد بيحب هنا العرب، يعني بيفضلوا الاوروبيين اكتر، يعني بيحبوا جدا الاسبانيين، مش عارف ليه. بس هنا زي ما انتوا شفتوا كده، يعني مفيش حد بيقول عرب خالص. العرب انا قلت لك خليك في بيتك، ما بتسمعش كلامي. Eccolo qua ragazzi. Photo. You have to tell me your name. Your name. Catherine. Catherine. Yes. Catherine, I need to ask you, where are you from? Peru. Peru. Yeah. I need to ask you, you like the boys from Blue? Blue? Oh my god. Repeat your city, his name? Lima. Lima. You like more the boys from Lima Okay. or Orange boy from, I don't know, European or Africa? I would say Sweden. Sweden. Yes. And why is the Sweden boy you like more? Yeah, aesthetics, and I like blondies as well. Ah, perfect. Thank you for your okay. It's all. Scusate ragazzi. Scusate. Vorrei farvi una domanda, parlate italiano, no? Sì. Ok, perfetto. Le ragazze italiane preferiscono più i ragazzi italiani o stranieri? Italiani non comunisti. Ok, tu? Italiani. Italiani? Italiani. Italiani. Eccetto italiani, chi ci diresti, ad esempio? O tedeschi, africani, americani, non lo so. Spagnoli. Pure io. Tu? Non lo so. Pensaci. Come mai spagnoli? Fuego, mi dà caliente, non lo so. Ok. Tu? La penso come lei. Perché... Ah, ma c'è qualcosa che ti attira in loro? Attira la lingua, non so, attira l'atteggiamento. Tu? Dai, ci hai pensato? Dai, anche io spagnoli. Spagnoli? Sì, tutti spagnoli. Era comunque questa la domanda, ragazzi, niente di che. Ok, un bacino? Era tutto, ragazzi. Grazie mille. Ciao, ragazze. Dobbiamo giocarci un po' con le ragazze. Amore, vieni qua. خلاص بقى يا جماعة كده كفاية. محدش بيحب العرب خلاص. أنا سألت أكتر من 100 بنت، 100 واحدة. مفيش حد بيقول عرب خالص. فكفاية كده بقى، يعني الأحسن إن أنا أروح بكرامتي. ويبقى قول لي رأيك في الكومنت واعمل لايك وقول لي إيه رأيك. يعني أنا مش عارف أقول لك إيه، للأسف مفيش حد بيحبك يا عزيزي المتابع، بس قول لي رأيك برضه، رأيك يهمني.